Well, Casanona in italiano è un grandma's kitchen, è un concept, so è un versione americano di echt un Tuscan Italian restaurant. Então nós temos o único Tuscan Italian restaurant na Aruba também. Dia 3 de novembro nós temos annual 5 Senses event, que é wine pairing que nós estamos em combinação com nossos partners e também nós estamos dando nos chef a criatividade de criar menu de 6 courses, que é echt inserar o que a Casanona está oferecendo a nossos guests. Então o chef faz amazing job, então nós estamos muito excited para oferecer boa oportunidade de join nos dia 3 de novembro. Yes, so nos advertisements está arriba social media acaba. Passe vossa reservação, você pode chamar na 527-2699. Então você pode dar-nos vosso número. Então eu irei vossa reservação confirm. É fita $35. Então aceita será 6 courses com wine pairing com cada course. Então você também tem personalized experience com o sommelier. Você também explica você tiki de como nós decidimos pair certo vinho com dishes que o chef cria. Well, para los Faisen nos tiene nuestro prometa yo está un grill shrimp bruschetta, está bien bañado de un sauce scampi con pepperoni y cherry tomatoes. Segundo nos tiene un octopus carpaccio, está bien con una salada de fennel, está bien con calamata mayo y leche de tigre, también con su avocado, calamatas, tremendo plato. De 3 nos tiene bon marrow, está un beef tartar, trabaja con wagyu beef y está bien con su mushroom, está bien con chicharrón, está bien con su crostinis, que está acompañada de beef tartar de bon marrow. De 4 nos tiene un potato gnocchis, que está stuffing con espinas y gorgonzola cheese en un sauce de buttercream. Y de 5 nos tiene crispy crab ravioli, también está un ravioli panizado que está bien fried y está rellena de crab con oranges, pecorino y mascarpone. Está bien sobre un sauce de tomato y bueno, ese está turnos plato que nos tienen presentado para 5 cents. Dessert de nos está un panna cotta, está amazing dessert. Está bien presentado, Masha Nechi Mespa, se está trabajador de los chefs de pastry y tremendo dish para acompañar 5 cents. Ja, natuurlijk. We hebben 6 mooie wijnen bij deze 5 gangen diner bij de Ritz-Carlton gekozen. De eerste wijn is de Montresor Rosé Spumante Royal Brut. Die komt uit Noord-Italië, Veneto, van de Pinot Noir druif. En is een frisse sparkling wine wat erg goed combineert met de eerste gang, de shrimps en ook de fruit in het gerecht zelf komt mooi naar boven in deze wijn. De tweede gang hebben we gekozen voor de Joel Gatt Pinot Noir Sauvignon Blanc. En dit is een erg fruitige Sauvignon Blanc, omdat hij uit Californië komt en eigenlijk warme zomers kent, koele winters. Daardoor komt er veel citrus in naar boven, maar ook tropisch fruit. En het is een lichte gang, maar wel met ook fruit in het gerecht. Dus die combinatie is erg goed. En dan hebben we de beef tartare gecombineerd met een Sembra Pinot Nero uit Italië. En die komt uit Noord-Italië, de Alto Adige regio. En
Deze heeft rood fruit, maar ook acidity, de citrus, ja niet de citrus, maar acidity. En een beetje aardsige Pinot Noir, wat echt in dit gerecht mooi naar boven komt en een goede combinatie is.